Kayu mana Epifani mau beri parish ha kalai tarik mentau benai. Kalayok ban pli ba yu mau mer jong kajing kenjo san pos nem kajing sedang ya ketika parish. Ha gapor mestep la permenta ya kemas bukhod do Dyson administrator ke Shillong Archdiocese u Reverend Father John Madur u badiru Wayne giling do soblei ba kenika parish kala sei. Haringkat kajing senalang Father Balestian Marbanyang parish priest u Father Cyrus Simli assistant parish priest u Father Pius Chadap Father Bryson Paul Rani ki badi ki soblei na kenika parish. Nangka udikon Stybok Warjri Klingdo nagaseng Capuchin ki brother ki sister ki rangba balang bat ki basha khat sang ba baro ha kini gasi ya ke jingrawai ke mas bakho lai lam na kwaya na mau bri parish nagaleng Father John Madur ulong ba kini gasingi kadai gasingi kan mau burom ya gasingi pen pa utrai lani ke Epifani hakba kadai gasingi burom ya ke jing pen pa utrai Jisu hakmat ki langot ki start na mingi ulong bade Archbishop Hubert D. Rosario buat Father Jacob Olukal beri parish priest Bankong kanika parish kiblaai da ketika kerteng kum kadak ban peni ba kanika parish kan penpau ya kejing syai pakan penmi ya shibon kelingdo kirionium hakaba hadien san posnem menta kanika parish kelayok ban penmi hadu nyongot kelingdo buat palat live hongot ki sister Ba anh ngụ yêu lấy ni liêu nêu mau sa kan mau ke jubilee jong ka parish Mowbray ka parish Epiphany. Ta semangat ini. Kene ke sni buram jong ka Epiphany lane ke timpen pau ke jong trai. Ki bahalor itu ki por Archbishop Rosario baru parish priest menempong jongi pada Jacob Olukal kira dia ya kene ke kerteng nama hak itu report san posnan menswa kene ke jaka jongi kene ke thain jongi kam long tumbaga long menta kala kiu sepang lami bon ke bopha lami bon ke ba itna hak itu report kam long menta tikala dia ya kene ke kerteng menta parish ke jongi bahkan long kum ke jisa bahkan longkong ke jin pa hagan nega dong ke thain jongi pa Epiphany kemut ke jin pa Epiphany kemut ke jin pa ke jong trai hagi jat kemreu pa om tang hagi ju om tang hagi banang ke besta om tang hagi siem ke patsya andre hagi jat kemreu pa ulah pa hagi rusta ulah pa hagi tu ke berasa ha ke jin kumbala ong na gajing kule ke bani pong jongi to yang to tensya na ba jisai jota kalawan hakita ko por bo Isaya le thulupa ya gane gajing ya thulupa ki khul Israel ki don ha gajing lomra ki sharin rao cha Babylon ki sngaul ki sngaul sansot ki sngaul du jing kerna handrai unong ya thulupa ong to yang Bayang to tersan na bagi jisai jongpa kalawan waksep tiang syuk ki breu di basa haga jingdum mentagin siyoi haga jisai baro ini tuat siapa ukuran sepangga Jerusalem kebomut sepangga Jatendre kebomut sepangga kun Israel baro ki breu ki yawan siapa kinwan ra yala ki jong jisai bat mentah kesni pemoong Paulus apostol haga jingkule ke baar jongi ublei ulapan pa ya kata ke ji ke jong u ha ki jatendre da ka bau pha ya la jong kun bangwe kirusta nari ni kilami kilayang kim syam la shom kilaytep balakai ubreu bakra kilaytep balakai usiem jong kiju hanggo kimtep andre kilami nalaye kilami nalaga jaka bat kilabut yo tau plur hadu bandokoi se Jerusalem ba hanggo banlai keli hanggo kayu sia tahayi sia ba punta kumba jode rupam kila le sekayeng dong siem Herod ba kila beliu hanggo engka hanggo laka yo siem jong kiju Herod kentep le se undang lung ba kata rupo tahayi siem jong
bạn ulah khot iki rusak bar ki batik bạn khai lu siem kicu ulah khot iki tagi start ai ulah khot iki tagi lendo orang ba ulah tokit naki ba ulah om hangno khai lu kungun hangno khai lu siem jo kicu ba kila itu ki om Jerusalem Judea an sakai kila tip tambah kila bontit uherap ulah tip trek banlek mani kita ai ma kelen do orang ba kelatip selawan kai u rekim sentrek ban priang dia kirus ta pa yong nyelayawan ban mani yo nyelayawan ban mani Hadian kemas berkuat la pelong ya kejing mani sacrament do further Cyrus Imli hakaba kipai dungai jeng parish kela shimenta ada kejing Shedham haringkat kejing don lang ba George Lingdo ubadi u MLA jeng ketekatan Hadian kejing mani sacrament la yo ya ka cultural program ka balingkon ya ka bala shimenta da ki lightly ki sub district jong ka ne ka parish Agak kapur kumbabangi lasdan ya unisnan jubilee ipha sutra jisu agak kapur inuai kene kejing inuai konkret jubilee kumlai nang bunun tau bunun samenta nang bunun Gunung tahu beriu, gunung bukan beriu. Hakik keselamat hai. Usngal begini kembu kadam, kedua kepirat, kekerpal kerpon, dangi kikuan jami. Siajan bu kenal mengenal boro kejingai kimangat hai, say kejingem jungi. Yero bamela aingi kat kene kari kitenan, kebenar kekilom kiwa, kitam kilhu, kipen taplang jangam, bagi pentor besaiso. Ibarat jingemi, isnamu kamtam, pemelis nai, mengindon agak balang kat sini berkuat jemi. Kublesh bol kendran, pemelapa missionary, nasilin duriau, bandai usumba jinge katulek peren jungi. Isnamu agak balang kalaroy rasan agak pari jungi, hakini kisan kausdam terlekno. Bon ba ala segi breu bakor bagi dia kan ni ke Paris mau beri te bon ni telah ya knyum mau balen play mau beri nak kendok mau dia kai ke babha ban mi na mau beri tengok pak ban peten mau yang panon bai i bagi lasan mau beri hang ne i dei so nan kok ba mentaparo ki Paris ya bon mau hasor kile nak kumai sikit bagi jaga kile nak kumai tambah ngiriban snow sarong badai kinong maubri kamu Paris maubri kebastan yauso nangkong balai dia tak kiti lang taita kalau kan tak dengan net pan snow sarong ba doni mau kan ini kat sebab kilai kan mau kan negowe kat sebab kilai kan mau kan negowe ladai kilai lengdo ladai kinong alam balang kita kan mau sepang usok nangkong kenal berbor dena Paris jongi ngilaya ya kan lah jan sampau senam hayeng menebak 4 dan 10 senam bro mo
thế để mà sarong mấy cái để sarong thế như để mà sarong và như nó lòng là như lòng thì bà sarong cần đóng để bà như là ai cần xa của bà như là cái gì cần xa của bà thì học cái cái làm gì mà rồi vậy các lapor sang style lapor sang jawai lapor keleng lapor keleng coi như cái như ai mình tắt nama cái nó đấy và như đòn nhiều của bà như đòn từ bài sọ trong như cái đó cái như ai mình tắt cái về mặt cái ai cái về cái bên này học mà cái giờ dân thùng cho cái từ cái bây giờ là cái lót cái ai của bên này mà nên con của mình ta giờ từ lót của mình con cho cái đấy mà như thế như ai đồ của bạn tấn màu thì mà để cho có ở lúc nào upasdang như cái này nak kabenta kipai ba jong ni kadong kathain ka bi ek jongi ban lagi ni school ki jongi mentang lami kinong yalam hakim langsal nak ni school abun ba kinong yalam ki bodon ka san pothe nak ni school niyo kinong kit kambalang nak ni school niyo kinong kit kam hakishno nak ni school ki don ki nurse ki doctor ki engineer ki baper badai hantang ki bangi i bakajinge kelatih yang kita melangsak lang, haki bentah kita babun. Bagdai kini kecingnya kebelah su haman kita luye, jom kita para bengit kijungi, jom kita kimi kikpa, belemba jom kita syaki kon, belemba kita kon peteng la peteng, sanpun senem kelayah. Kalau kecing job ke bakra, kalau kecing kemen nak ke bentah kijungi. Kum kadang jom kecing sungu, kum kadang kecing ai kublai. Nak kementar kinong seng nongbu, kung kedak kejingai kublai nam tak itu kinong ilam kibah ketu kopor, bagi sedang ni kapare, hapdeng juga klau kepetap, hapdeng juga jingai kebobot kebohong, ifada juan meneh, kuat ifi bukan ay kejing tap keti kebajang nak kementar kejongki. Hapdeng juga ni kejing job juga kisan posnem, kadon pat kejingai. Bagi kum keimlang salang iman, kum ulang mikmat bat dang kendiat senam, dang ar senam steng lain senam duna, nilai kejinge juga imlang salang, kejinge kun juga por, the challenges of the times kebangiong, hak yok kokot, hak kejing bom don kam don jam, hak kejing duk juga kilong longsem, kilong longsem ki bapai bapra, kilong longsem ki basak pentai marwe. Ki kon sweat ki jongi bat kini ki jing tunju jong bejing im kisnang berpencengai penban ni kilong ilung sembu nau blei kisnang berpencengai ilung ilung sembu du jing nak tak jingdu jing kerman jongki bat dei hang ni so bakal lo bejing kut jingmut lang ka jonga ka jongpi hapo ka jialam jongki paman sim ka jongi bangin len syakitu kilong yeng ha ka ni sisnam ko pementa dah kerja itu dan tak lang jumpi ke bedon dekat hang ni. Bagi ele ban kro ban ai men sim gitu kilong ye.